Voini April ni somni pali kumsang ni somni paruk zirtop ni ani a in zavain chibaile vekule Donald Trump pan Iran long engpo kap chetura thupek ka chhuanua US Navy ten Iran long pathuman kap United States tuipui sipai te chuan Iran Sipai Islamic Revolutionary Guard Corps nena inzomna nei ni arin hlel long pathum te chu Strait of Hormuz bulnaya danan bo chiat wangin an kap ta ani report in a tarlan danin heng long te hian vokhan na an ngai tha ba ka Donald Trump pan tuipui kong paltlang luilo tura thupe ka chhuapon zom lawa Sea of Oman lampana longkal thin tan te pol hlo oman tingani US gunship te chuan heng long te hin na takin an kapa atopa andang chep theita ani IRGC sipai tam tak manan ni a anjinga chen khatte chu tuya tlahlum leklek to an ni lain a chen ro mu turanom lo wangin zon mek an ni he thil thleng wang hian khovel huwa pa bungro thiar lu le thiar chhuana kongpoi mo taka boruak ati so sang hle a thil thlen dan chip chiar jok ngai chan mek ani President Trump chuan nuclear ral thua man ani don anga thudik lo theder tu anom wangin thudik lo theder tu te chun na takin a soi sela nuclear ral thuam telmia lovin Iran chun na satakin an sop chiati a soi President Donald Trump chuan ep to pol la media ten Iran ne na indona mi puiri roti boyen tumna chu na takin a soi sela indona kalme ka hian nuclear ral thuam manan ngai to me kanga thu thedar om chu thuloi lo takani ti a soi White House zona nin zot live video landanin hetiang zona thlak takan zo chungchang a hian Trump chuan in sumya lovin hetiang hian chang leta khang ral thuam kha kan mamo lo engwangin nge ka mamo ngotang engwangin nge hetiang zona thlak lu tukte min zo ngot theile engwangin nge nuclear ral thuam chu ka manang nuclear ral thuam telmia lovin ral thuam pa ngai mangin na satakin kan sop chevek to ni ti ina soi chuta chau chuan du tok lovin nuclear ral thuami chu tu laka po man phalani ngai lo to manan mang turani lo ti in tlang takina soi bokani US le Israel sipai te chuan operation epic fury anti nuaya Iran sipai te chu ral thuam pa ngai mangin na satakin an lo nuai to a kumsang ni somni paruk February thatop lama tang khan America le Israel sipai te chuan Irana ballistic missile te boruak lam ven himna munte tuipui sipai lam thil te le ferfiak pol te chu an lo ti cheto ani Iran sipai ten lulul chua Strait of Hormuz tuipui kong an dan cha chun hong le a khovel pum pui ta na oil kalvel na kong poi mo tak chu nuclear ral thwa mang mia lovin tuang takin an kaltir le theyani President Trump pa kai shwaina chuan chakna manga remna siam chu fingtak le chakna tling tok manani ti aron pholang non le a hei media lamten khovel chian na turang le mi puiri roti boen tumna ang eme ro ani lo ti alang chiang he do theder tu media lamte hian mi puite nunna lo thona thlen turin nuclear chanchin hi do nenan phua chopani heng mi te hi kum tam tak chung Russia ne na in thurwa langa do thedara Hunter Biden a laptop chungchanga do thu thedar tu le America in ma sona tur policy 30 chia tuma do choi chin tu te kha anni Trump an Iran theina zongjong ti chia in le an nuclear ra thuam siam tum chu kumkhwa ati top tura thutlokna asia mek lain media lamte ro chuan an thu thedar mi puiten an ngai ven theinan khovel top na thuang hialin mi pui doya tan lo tum thungani he hi chanchin mumi te na dik takani lawa media manga dik lo taka thil tia Trump a lo tlen na te ti chiat vek tuma boina cho chwa tumna ani ber zokani Iran sarkar din mun atlaniam lia an tuipui sipai te ti tlom ni in an missile siam na mun te ti chiat ania tin sarkar ni na inbiak na an nei meka anin thuam chakna tura malak na sang te chu din mun der thong taka om mek bokani President Trump achuan chiang takin thu asong heta Iran hianing tika ma nuclear bomb an nei don ngai lawa anni hi dang turin America sarkar chuan nuclear ral thuam amamo don lo ti asoi chiang lea hetianga media lamin do tan pholang tamai hi US sarkar lo tin na do tu an ni ziafin fia tu pakhat ani bok Iran firfia ka chet na dang chat turin USS George H.W. Bush chu Middle East a athleng USS George H.W. Bush chu Middle East a athleng to a heian Iran nen anin karbo rock athat lo chho lain United States in an sipai chakna anti sanjia atar langani US Defense Official ti tarlan danin he indolong hi Iran ina athlop ral thuam
hum hole Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC ten tuipui che vela har sana an siam theite lodang turle Washington in lo omanti thilte lo changle turatir ani he carol strike group hi tuipui poimo zwalte bik takin Strait of Hormuz himna vil turle ven himna thok turin an chuak don ani official te chuan he thil hi manin ven tura malak na ni thule khovel pum pui longvei wa na kong puile an chian tharam te ven himan tum zialan tirna ni thon soibok he indo long lian tak a hian har satna le indo na achhuak ani poha rang taka malak theina ti chakhle ani Washington le Tehran in karbo ro ka san lai tak hian he long hi athlenga tun nai maya sumdong long telaka har satna thengle sipain ma chonna sang te wangin he bia chung him na hian ngai vena lo hlea military analyst te soidanin hetiang khopa indo long lian tirani na hian Middle East poimo zia tar langa tibuai tu omlawa Strait of Hormuz wam chunga zalen taka veiwa ani theinan United States in tran alak na satzia tar lang bokani Iran ram mangai tu pakhat chuan Tehran bula Sarkar mi le sa za chuang tura shain huai sen takin ma ala he thili chung ko in khom na pa ngai anga ruwa manani a heta hian Iran ram mangai tu pakhat chu lom na enga moriaw ne anga langin limhel takina omani Sarkar thu rwal pui ral thuam kengte ainan lo thlen fel nuwa Israel United States tenena ni somli chungin dona an ma chonna a Iran ram ading chuak thei chu alomna tan thei tuile ei torte alo chop sakani minute claim te nuwa mi te chu an tutran ta a chen khat phei chon ka tangin phuana chuaka chen khat dangero na tuarin an vial ngol me ni ponlama duty dangte chuan au thoming man chelowa ma se are ruita ka chuan thil diklawa omti shain in chunga hian an luta thil thleng rap thak tak an muta ani in nei tu hian mi malin khom na ming mangin sarkar mi le sa za chuang chu tur mangin a shaya ani hi amuna hian an manzui ngal ani Marco Rubio an Iran football team chu in khela phal saklain IRGC te rolu phal sak ani don lo thua soi Secretary of State Marco Rubio chuan kumsang ni somni paruk World Cup United States Canada le Mexico te nan thlen tur chungchanga Iran ram football team te laka thutluk na nget tak asiama Iran sarkar hian khovel borak thalo takara an players te chu America rontir don ma se Rubio chuan Iran helte ro America engti kongjong main lu phalsak anni don lo thu chiang takina soyani Marco Rubio chuan US sarkar hian an local theilo ti engma soilo ma se IRGC helpol te chu chanchin bumi te mo infiam na lama zirtir tu trainer te emo anga in lantira kanrama ron shwailu ero kan phallo ni ti ina soi he Trump a sarkar thutlok na siam fu takani Islamic Revolutionary Guard Corps hi America mi puite thi na thlen tu helpol sang Hezbollah le Houthi teral thuam petule Middle East buai tu te anni wangin terrorist ti in chinchia anni to ani Iran football team te khel phal sakna hi khovel in fiam na kalphung von nun na ni lain Iran sarkar ta ne ro US in thlak na ne mo thudiglo thedar na ne mo kong hon sak arem don lawani Iran shwai tu te hian America thiro city na naw chwa puireng ma se an players te himna chungchanga ero an la vuirenga Rubio a thutluk na hian heng boina zongjong hi achin fel sak thei thu soin in fiami te chu uluk taka endik an ni nuwa an khel theyanga sarkar mi le san na thok anga in lan ron lu tum te ro ramria lodan an niang helpol te sumpea mi sheng thin tu sarkar laka hian abi ka du sakna engma aum don lawani America first ti hian khovelin elna lian ber US in a thlenlai po US ram ven hima koka Rubio hian ram himna chungchanga in biak remna aum theilo ti mitina sha tira IRGC te chu anina anmutlum mak angai don ani Iran lamin Trump athu chwa an ngai poimo lo rualin America chuan Atlantic tuipui chunga thlona tuipur tanker tam takatir chuak US Air Force KC-135 Stratotankers le KC-46 Pegasus thlona te chu Portugal le Spain ang chi Europe mun poimo panin Atlantic tuipui chunga an thlok mup maya heng tankers te hi an mani chawa thlok thinan nilawa indo thlona te latak taka beina torte le sipai te in thlak kwalna tan an poimo hle ni America in hetiang khopa thlona tui thun the refueler tam tham tak atir chuak ani chuan Middle East a thil lian tham tak thleng don ti na ni
President Trump an Iran sarkar chu ke chianga soinu le hrai tu te anin lungrual theina na inbeina ti top ceasefire po seinua he thil hi athlengani Trump achuan Iran lama tanga rotna filfai tak an nga chung chu America hian beina la kalpui ridon loti achiang hle Iran Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf achuan siam takin achang leta Ghalibaf achuan vona hnuaia inbiak na nei chuan hnol baka Supreme Leader laka rinomna anem ngitani kanvain Iran mi le revolution na tel kan ni pathian pakhat hrai tu pakhat nam pakhat le kong pakhat chu Iran ne na chan na kong kan nun na ai hlu ni ti in sarkar chu lungrual he thua soi mel ma te chu miswal ti na kawa anron be na wangin anlein chirdon ti soin vo be na wangin Iran chu tlom don lo ti asoi bok Iran hrai tu te chuan chak tak le lungrual taka anin lan lain America lam chuan van sanga an chakna an lo mu tir ve thunga teng karten ma an hrai ni chuan in do thlona le bom thak tu thlona te nan ron zui wat don ti na ni Trump a hian fing takin chet alameka in beina chol san la hian thil ti theinan na satak chu in ring saring in ada ani Iran hrai tu te hian thantur pani an neya chu tlom taka in biak na nei ani lo chuan an hria thiam phak ba kan sa a anua US puthak tor ani tengkar te an thok meka hunaliam vezela amon mo thak to hle ani Iran hrai tu mojtaba khamini hliam torwanga alain thiar filim ri wangin IRGC General ten Iran ram an thunun mek Iran hrai tu thar Ayatollah Mojtaba Khamenei chuan apa he na lo chel tu masa Ali Khamenei nei ang thunei nakha alek ko ve theilawa chutiang ani ta ka chuan thunei na tamjok chu Islamic Revolutionary Guard Corps sipai ho tulian te kuta aum to jok thu The New York Times chuan atar lang he report in atarlan danin Khamenei hi tuna hian mu ahar salhea indo tran tira airstrike manga beina wanga aliam tor wangin enkol tu doctor le medical staff te chawin an nai chil deu berani Israelin anon bitum ve mayang ti lawin sarkar mi poimo le sipai ho tulian ten an tlongam lawa Iran President Masoud Pezeshkian lung doctor ni bok chuan enkol na konga hiana pui bokani Khamenei hi alia mana hlea ma se thwa ke ro ala film thale thungni in an soi aliam chungchang shitu Iran mi poimo pali te soidanin ake pakhat chu voi thum lai zai ani to a kelem wa tura buat sei mekani akut po zai to ni in zoi zoi na mang theitrana amai le amui ro akan chiat na sadwangin tong har sathleya nakena mai siam thatna plastic surgery alangai donani he report hi Iran sarkar le IRGC hrai tu hlui le la thok mekte puithiam pakhat le Khamenei nai to mi sang sang te biang biak na tanga la kani Iran President Louis Mahmoud Ahmadinejad advisor Louis Abdul Reza Davari soidanin apa thani nuwa March tha hrai tu turalak lu Khamenei hi mi puima la in lan lo wangin Iran ram chu company bota director ang mai ne enkola general te thurona ring berani Chatham House Middle East le North Africa director Sanam Vakil chuan Mojtaba hian thunei na la pumbil fel lauti asoya thutlung na tam tak an lo siam fel to nuwa Mojtaba ne na hlan ani ta chau thina ni February ni somni pariata US le Israel te beina apa thia ani po aliam na satnu khan Khamenei hi ala in thupringa thucha athon point le kha ziakin mebi katir chuak mai thina ni mi puima in lana chaklo takanga lana dulo wangin ton thlengin video emo audio mo po alati chuak lawani aliam le himna wanga duanga chwa thelo wangin thunei na chu IRGC General te ne na alana chung General te chuan indona chungchang le ramdang ne na inbiak na konga thutlong na anlo siam thina ni hei man dewa apa thunei na nen chuan nang lo lea International Crisis Group Iran Director Ali Vayes chuan Mojtaba chu Revolutionary Guard te thunwai dewa aum thu soin aming chawa hrai tu ni thua soibok General te hian Israel beite Strait of Hormuz khartele US ne na inbiak na konga thutlok na poimo berberan siama sarkar hrai tu te zinga ro rel na le kodani nang lo omma se General te thuhi atlang jok zela Strait of Hormuz tuipui block chungchanga US ne na inbiak na ti top lai lok thutlok na po General te thu atlang le to ani Israel sarkar du to kan chet mek laya khovel hrai tu te ngoi reng na chuan soisela hlo na sa hle Iran in Israel hrai tu te na satakin hanbei ve sela chuan khovela chi ai ngal vek nge yang ma se tu na hian khovel hrai tu thangram UN China Russia le ramdang te tangin Israel dem na tongkam engma aom lawani
Khovel in South Africa a nam pakhat thunei na apartheid ama chunang chia khan Israel hi iwen atanga no chua sumdon na konga posheka ambassador te polak chwa veka hunani Tel Aviv thunei tu te hian tharum cholo chu sha thiaman nei lo tuni hwai sen taka oma thildik atia mishing te chan him hun lai takani Trump sarkar thlop na mangin Tel Aviv thunei tu te hian khovel dan zongjong an bo chia a mishing dikna le no pang dikna te palzutin kumsom noi lam no pang sing kha chuang an tha to ba ka chotram na chural thua manga an mangani ram shwai tu te an tha ba ka mipui in le lawan ti chia a he hi khovel in rem na dan bo chiat na liaw liawani thilmak tak chu he mishing dikna le khovel dan hi khovel in do pui pani na nuwa allied force le Soviet Union ten Hitler an ne nuwa siamani a khati hun lai khan Jewish te chu chwa zelen ni in Palestine an pema ma se to na chuan hleihuak takin thilan ti le siani he in do na hian mitam takin nun na an hlana chung te chu Soviet Union Russia sipai te tarlan danin sipai makta duai riat point paruk pasari an thia ma se chui chian na danga chuan makta duai som pakhat atanga makta duai som pali inkar anni rinani United States sipai nuaili singkhat sangruk zariat velan thia tin United Kingdom sipai nuai thum singriat sangthum zaruk velan thia chu Commonwealth sipai dangte tel lovinani France sipai nuai ni singkhat atanga nuai ni singkhat sangsari zaruk velan thiboka Poland sipai nuai ni singli vel thi in hetanun na chan to Polena thi zongjong makta duai rukzinga tamber chu mi pui nol puite anni Alice dangte bikin Yugoslavia chuan sipai nuaili singli sangruk chanin Canada chuan sipai singli sanga zali nunna anchana Australia po in sipai singthum sangkwa zariat an hlo bokani hetiang hian African ram sang British le French ten Nazism ne tura an ko khom te point Jewish te chwa zalen turin na setakin an beya masi tuna chuan Israel chuan khovel dan le kalphung zongjong palzutin US le Europe ram chen khatte thlop na mangin an du duin an cheta ani khovel hian hetiang hian Tel Aviv thunei tu te che dan hi a thlir liam de urenga ani chu dan chunga leng ni main anin shia a thutung na engma an ngai pui mo lova khovel chunga thunei tu le pathian fa te angai ngain tuma nan khoi ngam lawani khovel mi pui tan atok tu eti ahun tatak zet ani Berlina Iran sarkar thlop tu pakhat chuan ramdanga khosa Iran Crown Prince Reza Pahlavi chu tomato sauce in avom Iran sarkar ne na inzom na nei mi pakhat chuan Berlin khopuya Iran ramzalen na le sa khwana ne na kalpul sarkar du lo tu Crown Prince Reza Pahlavi chu lo lambunin tomato sauce in avoma he thil ti tu hi Pedram Hossein Monfaret ni in art student ni in IRGC official pakhat fapa ani bok he thil tlang hi kholai ko thlera thil thleng palmai ani lawa Islamic Republic sarkar in ramdanga anmel mate anti chian na tora anthil ti thinjing ami ni in Europe khomwal puya nge anmel malian taklaka anje chuak ani khothlang sarkar ten democracy chungchang an soina satlain IRGC ne na inzom na neite chu Berlin le mundanga zalen takin an ve kwala Tehran sarkar thunei na sheom taka do dal tu te chu an bitumani Prince Pahlavi hian hun rei tak chung mula horo rel na ti topa democracy manga Iran din turin alo ngen to china Iran sarkar chanai ro rampo na mi ti boile kutla khe ni thung Europe thunei to te hi an har chu angaya Iran sarkar ne na inzom na nei Europe ramalut te hi uluk taka en fe in thabe ranga lan tum mai lawa Iran mi le sa fel tak Iran sarkar do dal tu te tan himna tak tak an siam sak angaya ni Ramri mumal lole policy niam lu tukhian ayatollah ho thunei na ban si takhi ati chak mai ani ramdanga omiran mi zongjong le khothang ram ten he thil thleng hi uluk takin an thlir reng bok boruak aso san chauze line Iran chuan Strait of Hormuz tuipuya puak thei thil a phum bel nual khovel chanchin thar thedar tu exiasin America sarkar thunei tu pakhat thu soya tarlan danin IRGC Navy te chuan tungkar chung khan Strait of Hormuz tuipuya phum chi puak thei thil naval mines an phum bela America sarkar chuan he thil hi muchwakin uluk takin avil zui mek ani he thil hian khovela oil phurkwal na konga poimo berte zinga me chu lo thonoma asiam le zwalta ani he thil hi a chevel rama boina aso san lai taka thleng ania khovel mundanga oil thon chwana kongti khailak chu Iran sarkar hian a she mia lo ti atar langa mipuya lo thona thara siam sakbokani
thil chut chiang tu te chuan heng puak thei thil te hi Oman ram lam tuipui huam chunga phumani mel thon soya heian oil por tu long lian te chu Iran ram tuipui huam chunga lut lui tura anor thei don ba ka chuta tang chuan Iran sarkar in chia an lo lai mo boina an lo chok chuak thei don ani hei Iran che dan phung ni in sum don na kong an ti der thonga chuta boina lo chuak atang chuan lok na an tel thin ani lo thona ti zwal tu pakhat chu America chuan aral thuam kol lai Jasem air cruise missile chu hun masalama Iran an beina khan an mang heklea missile sang ni zathum velan kol zinga zali somni panga chia abang to ani America sarkar ral thuam lam thunei tu te chuan athar sangli zathum siam turin order siam le ngala heian ral thuam siam tu company Lockheed Martin tan lokna lian taka thlendona chuti rual chuan in dona tak taka chuak le ni chuan America ral thuam nei sa te hi ala hekle don ti atar lang bukani he tui pui konga hian khovela oil sum dona kalkwal zazela somni vel alu chuak ti Iran sarkar hian a shevera na heta puak thei thil phum te hi inven himna thilani lova thiam takle ngoi reng chunga sumle pailama indona ni America le athupurual puiram te tan in thada thiang lova Iran hian achin to ka fiazel main chaktaka lo dolet le ral thuam man ral to siam chwale zungzung chu thil poimo takani Israel chuan Iran ne na in do tran thale turin anin pe thlap thon soya an be tur te por ruat lok vek to ni in America rim ti hun chi angak to ani Israel tu nei tu te abikin defense minister Israel Katz le Prime Minister Benjamin Netanyahu te po tiamin mipuisia ta chiang takin an thil tuman soi chuaka in biak rem na manga ma an lak na te hlotling lo ni emo anram himna ta na an thil tumte apui tling lo ni chuan Israel chuan Iran laka sipai chakna manga in do na tran thale tura anin peisa diam to thuan tar langani Iran judiciary ho tulok chuan Strait of Hormuz an sipai chetna thlop thua puanga US sarkar avobok Iran Judiciary Chief Ghulam Hossein Mohseni Atei chuan Islamic Revolutionary Guard Corps ten Strait of Hormuz na an thole an chaknan lantir chu thil dikle ti nge ngei turani thua soya Iran sarkar chural thuam ne na anin rin tok em awangin US sipai helai tuipuya thok chuak te point hemi bial nai hi an she pha le ni ti asoibok report in atarlan danin Iran sipai tuipuya thok chuak te hian longchak tak tak le drones unit tenen engtiklai puwa che chuak thei turin inrin tok na sang tak an nei rengani Strait of Hormuz hi khovel pum huap ta na oil thia chhuana konga poimo ber pakhatani wangin he biala sipai che tlatna shim hi khovel sum don na le energy market tan thil thleng poimo le shiat mai chi mi alawani hetiang thu chu an siam hian ram pani teng kar boruwa ka ti chia a ram dang mi telaka an tui pui ram chung hum hal an tum zia ti chiang le bok he thu chu hian Iran le United States in kar boruak sa chaumek chu tar langa he thil hian mani ram chung le khovel ma a chakna lan tir tumna kok ma se boruak thamwan thak lo tak chu ti zuala khovel energy himna po angong poi theani khovel tuipui kong poi mo lai taka sipai chakna lan tir hian himna athen nge in beina tipun lun jok ti zona hi khongain comment section a lo thai lang ve turin kanin nge ne Israel e Iran in kar boruwa ka thadlo chhozel wangin Israel chuan beipui thak mai thei tura a in pe zia alantir Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan anram sipai te chu engtiklai poa beipui thak thei turin anin pe thlap to thua soya tlai khomwang lova ma lamai theidin muna anding ti anem ngetani he thu hi Iran ne na anin kar boruwa ka sat chholai tak hian ron soi chuaka Israel try tu te chuan thutluk na poimo tak siam a hun trep to ti an soibok sipai ho tulu pakhat soidanin Iran hian in puwa chanan ni hunan nei bela Iran lampo tuna hian anin pe thlap to turarin ani hemi chungchanga hian a soizel na a tun nai maya Iranin anral thuamte van tlang man pho chwa khan an mun poimo tak tak te atar lang tel ni na soya he voile khata be na anven him na man ruwa defense system te ti chiat vek na hun tha ani thua soibok ani heng anven him na man ruwa te hi ram dang siam te ni hlom thu tarlan ani a atam jok chu China siam ni in a then chu Russia siam ani thu tarlan ani bok heti la hian ni zan khan Iran laka inven na man ruwa air defense system te ti nuna ni ti chanchina dara ma se Israel chuan he thila hian in nam noinan nei lo thole tun theng in be puan la thak lo tu an soi ve thung Israel sarkar mi poimo te chuan be pui la thak ri lo ma se huna tlem to hle ti an soinon le a
beipui an thla khuna chuan hriatir na mumal tak pek ani tur thule an thil ti chiang taka mu tura om ngei don thon soi bok ani tunari chuan Israel chu in peithlap ti an soi deuh renga sarkar mi poimo te chuan beipui thla ani don chuan hriatir na pek lok ani tur thule hlom lo thang chhozel ti ziaum nan tuna an soi beipui hi kalpui ani don ti an soi ani Trump an Iran in China hena thilpe ka thon chu US in an lo man sakti anem nget China in Iran sarkar hena thilpek enge ani ti hriat lo athon phurtu long chu United States in an lo man sakti President Trump an apuang chuak ta a thotan nia long an lo man chungchang zona chana Trump a chuan tlang takin he thil hi thuptlat ania achunga thil emo atam mai ti in a soi Trump a hian White House a hun an man line he thu hi soya tuna hian US sarkar chuan Iran in missile firfia ka chen na konga thural puyan nei thintelaka nasa takin norna akal pui chunjom rengani Trump anin biagrem na po se nu ni somnga parukna enge thleng US President Donald Trump aswan White House a Israel Lebanon palai ten in biak na an nei nuwa ram pani ting kara in biagrem na chu kar thum danga tan a po se thua puang ani he biala hian boruak ala tang hle a Trump aswan Iran nen hian tuna ngei po hian inrem na ka siam thei athia ma se chatuan dai inrem na siam adu jok wangin nga shet po ain huam thua soyani Lebanon chimlama Israel in bepuan thak wangin mi pathum an thia Tiran ho tulian te chuan in biakna kalmuan chan chu Washington thiam lo ani ti in an puwa he hi US in Iran longchol munte an dan blockade wangni in an soyani thil thlang sang sang te lo thlir kwal le ila Trump an Strait of Hormuz chungchanga thupek chhoin President Trump achuan Strait of Hormuz a tuin nuaibo naval mines phum tum long reng chu US in ati chia angtina soya hemi rual hian Iran chu tuipui kongpoi mo tak hong le turin anor zui boka helai mun hi US Sipai ten an dang mek bokani tuipui dan na blockade chungchanga ngai dan ai nang lo hle maya mithiam Hassan Ahmadian chuan Strait of Hormuz a US malak na hi sumle pai shek na chawani lawa indo na thara chwale thula an Sipai te in siam rem na tura malak na ni jok ti in a soi Iran shwai tu ten anjinga in mu thiam lo nam thon soi chu phain President Masoud Pezeshkian Iran Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf le Iran Judiciary how to Ghulam Hossein Mohseni Ajay Tiswan Trump an Iran shwai tu te zinga in muthiam lo na na setak omanga asoi chun pha a shwai tu te chu an lungrual ni ti in thu thumun an soyani Iran in US dan na blockade hi an pal tlang the mai the ni in an soya Bahrain na US ambassador Louis Adam Ereli chuan Tehran chu shek na laka anin ring to a oil te po ada thatna le hral chwana kong dangan nei ni ti in a soya Trump ado theina le US mi pui thlop na ain Iran in henor na hi an tor reizok a hlom thua soibok tuna chuan in dona chungchanga khovel malak na longai thak chun zomang Pope Leo the 14 chuan Iran a lungoi lo na lan tir tu te ti hluman ni tamai chu dem hlea shwai tu te chu in thunun turin angen ani hemi rualian Marco Rubio chuan Iran national team te chu football world cup khel laka US in adangdon loti anem ngeta Washington in adangdon anga soirik chuan hnolani US aircraft carrier chu Middle East a thlengin US Sipai thunei tu ten an soidanin USS George H.W. Bush aircraft carrier chu Middle East a thleng fel to a he hian he biala US ral thuam ken lian tham tak chu pathuma ati pun belani tin Trump achu thuthar lakhom tu te ma in lanin US President chuan ninga ni khana soidanin American Sipai te chuan Iran in ral thuam lam chakna an siam thar le ni point ol sam takin an ti chiat sak theidona chu wangin hun rei dai turin remna siam turin amhan molo ti soin min man mo pui su ati ani Trump chuan a voi khatna ta ni ran laka nuclear ral thuam an mangdon lo ti chiang takin a soya hei social media a Iran mi puite nuaibo vek atum thua avo nu le thil thleng theilaka mi tam takin an dem nuwa soi chua ani kan thulak nei na tarlan danin US politician ten Iran mi te ven himna peturin an nge na Democrats try to som pani chuang chuan Trump a sarkar chu Iran mi te an ram lama no thori lo turin an nge na zirlai le midang singkhat sang ni zete chu an ram Iran an ron le tle ni chuan ngai sakna le indona an ma chon thei ni tin an vo khana him taka ho theilo te tan ven himna pengal turin an nge na ni Israel chungcha ngai thak chun zomang Israel chuan phalna nghak mekin defense minister Israel Katz chuan Israel chu indona chunjom turin in peitia soya Washington atangin Iran chu
store nei chun la yanga ti chevek tura phalna an nga mek thua soi Israel security lam ho tu pakhat chuan ni ngani khan AFP hena airstrike manga beina chuirana an kalpui lo ti asoya hei Iran state media ten an khopui Iran chunga air defense system an man thon puan nuwa ani Hezbollah in Israel marlam an ka thoron langvele in Hezbollah chuan ni ngani khan Israel marlama rocket an ka thon soya Israel in remna bochia ti an pu ani Lebanon le ami puite ven himnan le Israel in remna bochia a Lebanon chimlama ya tar khwa an be chan le na tan Hezbollah chuan stula mun chu rocket manga an be ngei thuan soyani Israel chet na wangin mi pathum an thi ni nan soya Lebanon frisel na lamho tu ten an soidanin Lebanon chimlama Israel in be puen thlak wangin mi pathum an thia hei in remna ni somchung o turati karthum danga tana po seyani no thlengani Beirut dor kai le dor nei tu pakhat chuan Washingtona Israel le Lebanon in biak na chungchang an zo chuan alo nui liam maya Al Jazeera ne na soidanin thila soi chuak ani chuan shemna to a hlawani heian Lebanon mi puite ngai dan a in thlau hle zia alantira chen khatin in biak na chu apoi monian ngai lain chen khate ro chuan Hezbollah in ral thuam ne na an beilet na chau hi masona kong chuna an ngai thungani Oile Kovel market kan clear chuan Strait of Hormuz Lawng anin man sakton wangin ben crude man chu barrel khat dollar za parukating to a kar ni chunga voi khatna tan dollar za apela barrel khat dollar za paruk point pariat bial atling hialani Iran shwai tu hlun pakhat chuan an shwai tu ber Ali Khamenei tha atum wangin US President Donald Trump an ngai dam adil turani ti in a soi Iran police ideological political organizations ho tu Ali Sirazi chuan Trump hian Iran mi puite ma ngai dam adil turani khovel ma a an shwai tu ber tha tuma be na chu athil ti swalani ti apom ngei turani ti in a soi ani Sirazi hian Israel lakan huat na chu Corona in ngatle thak danglam thei rual lo ani thua soiboka Iran Sipai te chuan melma te chet lak na eng polaka chanan na tak pe turin anin pe ring ani ti a soibok Engwangin nge LG OLED TV ithanang Consumer Report USA 1 LG hi most reliable twin clock pair the gold standard of reliability ya apwangani LG India ramle Mizoram ngai po number 1 brand nilai me kania LG OLED TV te hian OLED Evo panel 4K brightness booster max selfie pixel alpha AI processor 4K Gen 6 and manawangin processing speed at sakle ani OLED demo Dolby Vision Atmos Virtual Surround 9.1.2 NVIDIA G-Sync AMD G-Sync VRR WebOS 23 and manawangin graphics le sound na tu samin ansha ani browsing experience po awal sambit le ani He kan bung razong song hi ol sam takin EMI magin apung omlavin in la theido na ni chichang du tan heng number kanon tarla na ti hian zofia theiren kan ni e khati zong kha ton chuma ta na kanon ti chwale thei te choni e